Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenza kanje like ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphise notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Stellenbosch FC versus iOrlando Pirates ngo 7:30 khona ke namhlanje ebusuku. iOrlando Pirates ke njengamanje ke isikhiphile i-lineup yayo first 11 yalo ke ibhakabhaka ezoyisebenzisa against iStellenbosch FC. Njengamanje ke ngizokwethulela yona lapha emapalini. Sinaye ke lapha ke uSipho eChayine bese kuthi ke ku backline emomva lapha i-right back kube uyena ke uKamohelo Sebelebele bese kuthi ke i-left back kube uNkosikhona Endaba, then ke ama central back kube uyena ke lapha ke uNkosinathi iBhodlela esibisi kube uyena ke lapha ke uLebone Siyema bese kuthi ke lapha eswini sinaye ke lapha ke uTalente Embatha bese kuba uMakhehleni Makhawula bese kuthi ke attacking midfielder kube uPatrick Tito Maswanganye, then ke mase siyakhona ke emapalini lapha kwi left winger sinaye ke lapha ke uRelebohile Mofokeng bese kuthi ke lapha ke kwi right winger bese siba naye ke lapha ke uSwin Apolis, then ke umuntu ke striker ngaye kube uyena ke lapha ke uEvidence Mahopa iyona lineup ke yeOrlando Pirates le ezoyisebenzisa against lapha ke iStellenbosch FC. Then ke ama substitute iwona ke lawa ke owabona ke njengamanje kusona ke iscreen sakho. Like ivideo, subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezana kwivideo elandelayo, nisale kahle.